Салом алейкум. Бахтовар Бубоев ҳастам. омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ муассисаи рақами 60 Нуҳияи Абдурахмони Ҷомеъ. Мавзӯи имрӯзаи мо кор бо барномаи Access, яъне ки системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо. Системаи идоракунии пойгоҳи додаҳо маҷмӯи воситаҳои барномавии сохтани пойгоҳи додаҳо буда барои нигаҳдорӣ ва ҷустуҷӯи додаҳои зарурӣ пешбинӣ шуда аст. Ин кор барнома бо барномаи Access ба амал расонида мешавад. Тарзи ба кор даводани барномаи Access пуск, се программи, тамоми барномаҳо, Microsoft Office ва Microsoft Access. Бинобар сабабе ки барномаи Microsoft Office мо версияи 10 ҷузъи 10 аст, мо интихоб мекунем Microsoft Office 10. шуда мешавад равзана. Аз равзанаи зерин мо ҷои сабти иттилоот, яъне ки аввал новая база даних интихоб карда мешавад ва ҷои сабти ӯро интихоб мекунем. Имя файл ва ҷои сабти файл. Мо интихоб мекунем имя файлро аз ҷуздон. барои осонтар ёфтан мегирем мизикори. агар ки мо мизикори интихоб накунем ва сабти иттилооти мо автоматӣ дар документи меравад. мо интихоб мекунем мизикори, номи файл, имя файлро мегузорем синфи 11, чунки ин мавзӯъ дар хонандагони синфи 11 омӯзонида мешавад ва намуди файл меистад, ин Access 2007. Окей. акнун номи файл мешавад синфи 11, ҷои сабти файл мизикори. интихоб мекунем тӯмачаи 16-ро. аз равзанаи пайдо гарда ки пол, яъне ки ҳолати кории равзанаи барномаи Access мебошад, мо интихоб мекунем аввал объектҳоро. мо бояд донем ки аз версияи объектҳо мо чанд объект дар барномаи Access дорем. пахш мекунем. объектҳо чунин мебошанд: таблица, яъне ҷадвал, запрос, яъне дархост, форми, шаклҳо ва отчет, ҳисобот мебошад. аввали кори мо бо ҷадвал, яъне таблица мебошад. объекти таблица, яъне ҷадвал, ин имконият медиҳад ки додаҳо дар шакли сатрҳо, яъне ки майдонҳо ва намуди иттилоотҳо дар сутунҳо ҷойгир карда шавад. мо интихоб мекунем дар давоми кор режим ва конструктор. аз ин ҳолат номи ҷадвалро мегузорем. ба таври худкор таблица 1 аст. мо ӯро тоза мекунем, мегӯем рӯйхат. маънои он дорад ки мо имрӯз рӯйхати хонандагони синфи 11-ро ба як ҷадвали муайян дар пойгоҳи идоракунии додаҳо нигаҳ дошта метавонем. тӯмачаи охирро пахш мекунем. равзанаи фармонии зерин пайдо мегардад ки имя пол, яъне ки номи майдон ва тип даних, навъи иттилооти ба майдон тааллуқ доштаро мегузорем. мо аввал сатри аввал ки дорем, мо дар мо тартиби рақам аст, мо мегирем тартиби рақам. тартиби рақам, намуди иттилооти ба ӯ тааллуқ дошта, тип, яъне ки мешавад счетчикро интихоб мекунем ва счетчик барои ба таври автоматӣ худаш саҳифаҳоро ҷойгир кардан ва иттилоотҳо пайдарпай шиданашон мебошад. ва дар ин ҷо як сатри дигарро ба инобат мегирем ки да совпадения не допускается. маъноеро дорад ки дар ҷадвали мо ду сатрҳои якхела тааллуқ надоранд, яъне ки роҳ дода намешавад. ва намуди иттилоот дар пойгоҳи додаҳо дар сатри имя полия, яъне ки номи майдонҳои мо на кам аз 64 рамз бояд бошад. то 64 рамз мо имконияти дохил карданро дорем. давом медиҳем. сатри дигар, ному насаб ва дар намуди иттилооти ӯ мегирем текставой, худкор пайдо мешавад ва андозаи майдони ӯ, яъне размер полия 255, бигзор ки бетағйир истад. сатри дигар менависем соли таваллуд. соли таваллудро ки интихоб кардем, дар ин ҷо пахш мекунем. аз соли таваллуд мекушоем намуди иттилоот, яъне тип даних, намуди маълумотро мегирем датаи времия, яъне ки рӯз, моҳ, соли таваллуд қабул карда шавад. сатри дигар мегирем суроға. майдони дигарро суроға ки гузоштем, намуди иттилоот текставой мемонем, яъне навишта. сатри навбатӣ, яъне ки майдони навбатиро мегузорем рақами телефон. рақами телефон ва намуди иттилооти ба ӯ тааллуқ дошта мегузорем числовой, яъне ки ададӣ.
و شکل دیگر رو میگیریم، ستون دیگر رو میمونیم. صورت نمود اطلاعاتی با اتاق گذاشتن میگیریم چی؟ پولیا ابیکت اولی. در میدان پولیا ابیکت اولی ما میتونیم دلخواه اطلاعات ها باید یعنی که داره خاصیت های سرود، ویدیو یعنی که فیلم ها و عکس ها گذاریم. در جای انتخاب می شود обязательный поле ما در ضرورت باشد در میگیریم، نباشد نه. ما میخواهیم که اطلاعاتی ما در علاقه نت استاد ضرور که ضرر ندارد. پس از پخش کردن این که روزانه پر کردیم میگیم ترتیبی رقم счетчик نامناسب текстовой سال تولد داтай время суроға текстовой رقم تلفن числовой صورت поле объекты اولی. پخش میکنیم тugмачаи محکم куни جدول. Сохранить изменение макет или структура таблицы. روی خط. ما بگیم که یعنی که ثبت میکنیم. از جدول پیدا شده در تابلت روی خط ما پیدا میگردد. ما رو با مستای شکل مرتبه پخش میکنیم و فرمان های ستون های ما در شکل زیرین پیدا میگردد که ما میتوانیم رو برای با پورگی دیدن ماشین رو با میان دو ستون گذاشته رو واسطه کنیم. چون که در برنامه پایین فرم ما میخوریم مناسب سال تولد سراغه رقم تلفن و صورت. در سطر نامناسب گذاشته ما اقام نامناسب رو داخل میکنیم. مثال وقت وار روز ماه سال تولد یعنی که مثال 06/08/2091 سراغه استقامت کننده ناحیه ا جومی رقم تلفن 988 41 53 15. صورت ما صورت رو میتوانیم با واسطه چک راستی پخش راستی موشک ставить объект создать из файла обзор و حجت های خود رو انتخاب جای عکس های خود رو میگیریم. مثال میگیم بگذار که در کامپیوتر ما изображение داخل میشیم میکشیم بگذار ما نمیکردیم که رو ما قبول کنیم و در اینجا میتوانیم صورت که یکی رو یافتیم عوض کنیم. اوکی و اوکی و سطر دیگر میگردیم. جانبردیف علی جان روز ماه سال تولد ما تخمینا میتوانیم این هم گذاشتن گیریم 5/1991 استقامت کننده ناحیه عبدالرحمن جامی رقم تلفن 918 50 61 50. عکس اگر که با ما عکس ابیزتی نمونده میتوانیم به سطر دیگر اتوماتیک گذاریم. و یک جوی 12/9/2087 مطمئن ناحیه اجامی رقم تلفن میتوانیم نکنیم عکس ملوه کنیم مثل فرق شکلی که بیفتیم سازد ابزار اوکی عکس رو گرفتیم اوکی اوکی و شخص دیگر رو داخل میکنیم. استان اگر که ما با خطاگی راه دادیم مثال میگیریم در جای نقطه ما اقام تیره مونیم 05 بگذار 1987 این که 88 و با سطر دیگر به طور اتوماتیک خودکار عوض کرده می شود. اگر که ما در اینجا اقام رقم زیادی مونیم و سطر دیگر ما گذاشته نمیتوانیم. این که ما گفتی داтай время در همین ستون که فرمانی او نمود اطلاعات های داтай время است خطاگی یعنی غلط شده است. ما میبینیم که در حقیقتا یک رقم در سال زیادتر آمده است. نو را میگیریم و اتوماتیک به سطر دیگر میتوان گذاشت. یعنی
рақами телефон. мегзарем акс зарур намошад. Мани мо ин корро иҷро мекунем ба мисли ҳамин гуна якчанд рӯйхатро дохил мекунем ва баъд аз дохил кардан метавонем маҳкам кунем сохранить. Да, мо агар баъд аз чанд қадар вақте ки хоҳем мекушоем бо ягон шахси дигарро ба таври худкор автоматик яъне дохил кунем, маҳкам мекунем, медароем. мо кор бо яъне ки объекти таблица иҷро кардем. мегзарем барои дархост намудан ба фармони дархост яъне ки запрос дохил мешавем. объекти дархост мекушем создать конструктор запросов. яъне ки мо барои чи конструктори запросро интихоб мекунем ва барои чи мо дархост лозим аст. мо мехоҳем ки аз рӯйхати дохил кардаи худ як шахсро дархост карда муроҷиат кунем ва дар бораи маълумотҳо дохил шуда маълумот гирем ё ки бохабар бошем. запрос конструкторро гирифтем, мегирем добавить, яъне ки рӯйхат, ҳамин ҷадвали мо рӯйхат ном дошт, добавить и закрит, маҳкам мекунем. ва номи поле, яъне ки майдонҳои дохил кардаи худро мегем, яъне ки ҷадвали мо ном дошт, яъне ки аз ҷадвали аввал мегем ҷадвали фаъол рӯйхат ва интихоб мекунем тартиби рақам, интихоб мекунем ному насаб, соли таваллуд, суроға, рақами телефон, сурат. акнун дар сатри мисол ному насаб мо интихоб мекунем ному насаби шахсоне ки дар дохили барнома аллакай мо як маротиба дохил карда будем дар ҷадвал. мисол мегирем Бубоев Ҷовид. ман намеқарар иттилоъ додем мисол бимонад ки маълим ҳамин рӯйхатҳое ки дар инҷо шумо ҷой додед, рӯйхат, таблица, ному насаб, соли таваллуд, ҳаминҳоро ҳатмӣ аст ё на. агар ки ба мо ёфтани маълумот дар бораи ӯ пурра лозим бошад, яъне ҳама инҳоро мемонем. агар ба мо танҳо ному насаб бошад, метавонем танҳо ному насаб, рӯйхат, рақами ва ному насаб бомонем. мо мехоҳем ки дар бораи иттилоъоти дохил кардаи худ ҳамааш чоп шавад. пас ҳамаи онро монда мо галочка монем. дар сатри илӣ дар сутуни ному насаби шахси лозимаро дохил кардем. тумачаро маҳкам мекунем. окей, яъне сабтро да мегӯем. сохранить. бигзор ки запрос 1 истад. окей, запросро мекушоем. бале, запроси мо қабул шуд, яъне ки дархости мо қабул шуд. дар тартиби рақам 3 мудан будааст. Бобоев Ҷовид, соли таваллудаш 12 марти соли 1987, истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, рақами телефон маълум. аксро мебинем ки акси мо акси дуруст аст ё ки не. бинобар сабаби ки мо акси худаш шахсиятро намуда будем як картинка мондаем, мебинем ки ӯ нишон медиҳад ё не. бале, картинкаи низ мондаи мо низ ҳам шакл муайян гардид. ин амал буд кор бо дархост. шакли дигарро мебинем, яъне объекти дигарро месанҷем. ном дорад форм, яъне шаклҳо. мо иттилооти дохил кардаи худро дар шаклҳои гуногун дида метавонем. мекушем форм, мекушем саздание. дар ин ҷо ба мо кӯмак мерасонад мастер форм, на ин ки конструктор форм. мастер формро интихоб мекунем. аз ин ҷо рӯйхатҳои интихоб кадом қисмҳои ӯ ба шакли муайян чоп кунад гирифтан мекушем. мо мегирем ҳамаи инҳо дохил шаванд. ҳамаашро гузарондем. тугмачаи давом додан, яъне далилро пахш мекунем. дар кадом сатҳ в одно столбце, лента, табличник ё ки вирование. бигзор ки в одно таблице истад, мо як маротиба аз назар мегзаронем. дале ки давом додан. окей. мана дар ҳамин шакл аллакай нишон дода шуд. ҷадвали мо яъне ки рӯйхат буд, тартиби рақам 3 модам, ному насаб Бобоев Ҷовид, рӯйхат ҳаст ҷадвал, яъне соли таваллудан Михел, суроға, рақами телефон ва аксро 2 маротиба пахш мекунем, намудор мешавад. бинем ки ба шакли дигар мебинем запрос ин шаклро. окей. да. ё низ маҳкам мекунем. да.
form создание form میخوایم master form بله بله در دیگرش میخوایم بله اوکی این شکل کتی معین شد اینو بر سبب که سراغ یچک‌های ما خورده است تا اون شکل در اونجا پخش کردیم معتمدار میشه صورت معین کرده شده است سوالی بماند که برای چی در اینجا فقط یک شخصیت چاپ کرده می شود چون که ما از روی زفراس کار کرده ایستاده یعنی درخواست ما میگذاریم در تبلیغ میمونیم روی خط می ایستد میکشویم فرم که همه جدولی ما گرفته شود ماستر فرم داله داله لنتا داله готово. Создать мастер. Далее, далее, далее. Готово. Обои вақтовар якумода, дуи чорумода. ما میبینیم یک دو سه چهار هر یک نفر ما هست در اینجا نشون میده یکم از چهارم یک در تو میبینیم میکشویم محکم میکنیم و امکانیت دیگری جدول ما هست چی؟ отчет رو انتخاب میکنیم داخل میشیم создание ماستر отчетов انتخاب کرده میشود داله اوکی او ما کاری با هردشون یک خیلی است مشکل نیست داله در همین شکل باشد داله بگذار که در نمودی کنیژنی چاپ کند خیلی آلبومی باشد داله готово در شکل آلبومی شده شد روی خط отчет ما همین خیلی آموده است البته سه نفر ما داخل کردیم سه نفر در اینجا وجود دارد نفر چهارم باشد در ورقه دو بیون می ایستد من چهار نفر این بود روی خط отчет محکم میکنیم لازم نیست میکنیم بعدم میکشیم باز جدول رو میخواهیم دوام دیم میخواهیم محکم میکنیم اگر که ما یک چند مرتبه پس یک چند مدت بعد میخواهیم که دوام دیم داخل میشیم در فرمانی یعنی که برنامه اکسس از میزکاری روی خط رو میکشویم شخصی نمود رو داخل میکنیم آن این بود کار با برنامه اکسس و اوبیکت 4 اوبیکتی سلامت باشه با